Lada kari menta kari India menta kelah kiu. Apa kau kilian kidiki policy terkam juk Kongres, economic liberalization. Kini paruh kau kidiki policy jangka Kongres government. Pinpai menta lolong markang pong ke por mudi. Tikani kan sesimpor sokatu kan nesnem ba upai ba susmutu kidiki policy jangka mudi kontama senang kata ya upai ba. Uwe na kidikot jangka seng Kongres uba Roni Lingdo, uba longru udikot jangka Khasi Hills Autonomous District Council mentakasni, uraya thu bakada jangka jing syarem jangka Kongres, kadai naga jing bun ki kynram hapoh jangka parti. Hakani ga jing penbenaya ka result MLA Elekshon jangka Goa, Punjab, Manipur, Uttarakhand, bat Uttar Pradesh, ka BJP kelapan iya ka jing klan jangka Lajno ha Punjab. Habakran hakila pathai khubor uba Roni Lingdo ulaong. Namar ba kipai ba hi kilakwa makanwal jengkelan. Natrai lada kitu ki MLA Kongres kimpet. Natrai nimdan jengar tatiya coba arpulai kipai ba kina jengkersian kalau purai keseng Kongres. Dan kumbang asal mentahi niat Shillong seneng umdai tengah melim konstitusi keleng saudong asor hakapsor kiba hamsa kendong guru kipai ba kidang kuai Kongres. Temasno distang hangi ke parti Kongres. Và kumno min penkhani ke parti, kumno min lecho paiba, kumno min itu policy ki program jumi mau paiba semua tu jingdam kami yang Kongres. Jawab kau isu kedeki infighting ke ba ke kemam render sih, woi ni kemam yalam bela rimtan, pasuwen. Dan mantu thum chief minister manta dang cuma posisinya, posisinya menteri kami. Kita ngasno kani kajeng kaliang leader kakta pimpai po Uttarakhand ro ke BJP ka yar ba namar baki kaliang leader baik so ta di ko kata te apa Goa pat kadai katahi namar ba hangturo kadon kani fighting te ha kajeng mi bon ki leader jangka parti kemot mentangi dam don biang hak kata ke bangun ke proses ke bangun hak rebuild biang ke parti macam senang biang ada apa ya ubriu ubahok manmon sing ubriu ulah tresito melonda pun mental ada ke BJP ke yo ban kamnya kini kijikiu ke India jadi ki policy jang Kongres tang bakalong ni yo prime minister ubriu bercarcar ubriu ubamnang ban ai kata ke publicity lane kata ke jeng pensutu supaya ba kembali mudi lada pi ya kau nujoi ke jeng trai manmon sing bermudi ngatrai lada pi pe ka roi kapar jeng teri ngatrai mudi ungkot kan manmon sing tambah mudi pat unang ban ai kata publicity lane kata ke jeng mau ban priang ya kata ke kubor jeng ba pai ba kini rei pi mentang pi pori India menta ka jeng kiu ke jeng kerdukam kecil kiau kamar bahar inflation ter unang pan bit ikipai ba nakani katai le pinpe ya kapor Kongres hakapor ba kaperthai berkoi ka dor cepu mkhniang ka kiau ba le sarkar hapoh kajing yalam manmon sing ki kham niat ikatu ka jin kiau dor keleng kaperthai supai ba BJP te ni asmutu ni kamot ka kwa ban semua bahayu hebat kelem da salia ni kirek ba kebang yong dikten par majority no the imat mat ya urip pa tamu subha umbit umbiang uhepai so kita ngin ha perhat mai kumno ban le ban ya counter ya ke BJP namar ban quick state lese dawan kuno parti fair re yang ini jelarit tengah som ya perkataan namar ba yo ki wana ki ai ki ban kata ya jagung di bari